أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wazalendo watukufu, Mislamu wa Komori, haubeha zentu sazaha nyundu hamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamjozi durisami hau kanari karandisa video banu sham aminu kana ikupeha hesi babude rezo sharendo anzari hunde balari parsai kredi bala irengwa okaya zinudi zori zishemezao shamnyezi mgungu jojenlie mashirika yo maili rele shirika la Komori Telecom rele shirika la Telma mnyezi mgungu jojenlie mje mro nyina yo kana skartirazi okardo fikiri yo kana leda hula Komori Telecom do walo wedzi haukahunuri doaba Telma omwengo ukairimbabi sharjari hundu Telma baungo wedzi rahana Komori Telecom emi mdu na la wahazini troazweri na ta kredi ya 5000 francs ya Telma abeseba la tishila video mbili, tishila video ya Sobahu, tishila video ya Shamwini. Tijeti kanza nifanya video banu ihisa tika oblige ndudina te ya 5000 francs ba gamjozi duri sami ya ukanaye connexion iyo kaitsi njema ukana zindizori zambao wanu wedzi wanu wedzi aukakweli ala kamnyezi Mungu ariwa na Adamu habari ngona mashirika wasoma ikewe yatsuka hunu membaju ya mitsame hulido kutsorezo shahata moroni hulweze piloni subhanallah halafike kweli ariba nunga sinansi ari kweli banunga sina madwamana warengansi ari kweli banunga sina wanduka wende wasomo misomo itsona hata mradi ihomoroni kapitali kautsirezo na we hodo hulweze piloni wanyika mono haya wandu hubunguha bowedzi wa madzi zintwa bia hindi yabano misomo ya hanyu ikansindaho mwende muhibimbuzi za wandu ihwa hata lelo mjini karuma nongoza communication bowedzi vanu sindizo ringo msamba yandu ambao ngwade yao ukalelo mdu kweli mdu yake Zwamana wala duani Juma tsoju sakoli na uba wakoli ya jani kwa communication ya communication ngetu kaenda namnaje vanu sinuzori wanonizo vanu sikartsuwana na ndongo zinji shaka ina ujokiri bakema bwidzi ya mashirika daula yonga hunu ngabo wanasi jena wasoma wenda university walona ustaarabu izori wanonizo ya wana wanuna warengwa shaka mno jende barengwa mabwidzi hamada wami kekweli wayatsuka hunu membaju ya mitsami huli kautsirezo sheho moroni hulweze piloni kwezi watukufu garjon jiaru mwesu shekaundori njiyao haukarcho kwanza liwonese utukivu ya ukakeno jokiri mdu atekredi ya 5000 francs elera yo amba utsokamba ihisa yabanga nyima dwamana hindi yawe yoto bia hindi no na mbono widzi na mkerezi mbono widzi bangabo wanazijana wasoma walona ustaarabu kamnojo kama bwidzo mijini hanyu mjemrenje mashirika daula mdamaga gamnyende sawa side namna hii wange kwezi watukufu karinji yao harumai maada ikaungo riloni yosu kwa lelo yinu gamjuwao kana ekati kanti vanu miu kanti hasurwa ya zakiranya Mkomori shababi Mkomori ngam aminukana ngiyo wajibu ni hime vanu nife hensi ya hangu ni amini kaungam amini harumale ja formula hangu ya ukaya yensi ya hangu inside heli ya lazimu yende hakaya ngari wonao zensi namne kaundo za basauha namne kaude zendao ewa ngewa tukufa Komori gam aminu kanale danzila mtu mamgula hangu do ushemeze mashababi wa Komori amini ya ukana zensi za ulimengu
ngazende siwao ni mashababi zensi zabasauha ziwanao lejua ngazende siwao ni wana wakomo ni wana mashababi wafanye misomo yao welewawe tafsiri yansi welewawe tafsiri ya haki za kibinadamu na mkeradhi mashababi wa Komori mafanye misomo ya hanyu rangu universite rangu se college mbali na mbali ya ukakweli lelo hoka lelo wanasijana wa mloho mijini ya ukakweli mwanadamu mrungu ndo yafanye universite ya je yake haruma ani yake haruma stage ya mezi sita ya bongo ko haruma mezi sita rudiwe njeza juma mezi sita ufanye mahakumena mili eka kutsubangwa waziri lekoshi eka kutsubangwa director lekoshi na mkeradhi ngari mparao ni sinyi mashababi ri aminu kananga sita yari ya ufahensi ya hatu kari tsuli nda wandu jine katsi na mashababi vanwema dinezori wanu rika ufikiri ya ukaya lelo kaya ngasina kriminali lamba wazala sumani watimbensi nunai sharika hele wakaya owandu ikao do walole oramba ukanangari wanao na kriminali na sistemu mbi rika hele wakona wanadamu wanu warutadi wanadamu wanu waelewa ukanazambi watimba yensi hatu waelewa ukanatside namna hili shawallahi no wingu ngani mwambioni mashababi ekare ndo anzari lewe wanadamu wanu hauka inu kipunzima vanule londo raka urangu wakaya ye kipuikao do ramba opposition wa wanao na zala sumani rele wakaimana watu yale kahari kwa japasizi wa mpira kwa japasizi wa mpira haukaya vanuzi nudizo ndingo mwambiani ya ilazimu ike kwa linye opposition lelodo ya bidi mgombarane nyina mabani hayo zinumi uzamba norondo zinumi uzamba ya ukaya lelo mruja mamadu lelo mruja mwenye baraka lelo mruja Sufu Muhammadi bwana lelo mruja Baruani lelo mruja Razida zinu tsiparo mwambia lukana ebanu nyinyi ngamri yawe mabani hanyu yanu hasibabu hindri ekawa na mabavu nyina mabavu hamandao eka nusu ya ilmu nyina nusu ya ilmu hamandao yekankalizi nyina nkalizi hamandao ekado widzi nyiwedzi hamandao komkwaza barindi nilelo mri yao mabani hanyu bungele lomi mashababi na mkeradhi wanama matukufu mashababi mkeradhi banu mime kati jabanu ngamjitek amjitamko ze fikra za hangu izote ze fikra za hangu minti muhimu mria jabanu ya nremele koti yambe ukanaizo warongo wa hurongo wandu ngambe horisala au kami mwana mkomori ekale lo tihe yabangu tiwone sasa fikira za hangu ya uka untsido mwendo ya lazimuri kebazima ridungane ekamrunge na ndrongo mruna na to fikira ya hade shamra tambengu njibu hauka inu mwengo ni mwesha sababisha rardira reje dingoni dainu kana njibu mndu fulani emi ngo njibu una berongo endinibo koga mibangu mimi tsito wa proposition mimi tsito wa fikira hena mnantabi au kwezi mashababi wa Komori ngari mwambi yao ya kwa ensi inu kamna ngamjosi durisami ya ukanari mwambi ya nukanambe se Komori Telekomu na telemangu watsingori renga zerezo sha Mwenyezi Mungu de jumlibani yabonge mashababi wa Komori na rikera dhidingo sala ka Mwenyezi Mungu bakar na ujua ya ukana lelo yetwa mayahatu no wana hatu danyibo mashababi mwenda mwafanye misomo ya hanyu mwatimize misomo ya hanyu owenji wafia ho barini owenji wapashia ngwa ubonze
ngeabo nyinyi mashababi alaka Mwenyezi Mungu sikuwa lelo inu ngamkubalia ukananga bo wandu wajokoja wajewa mnikeni twama ya ukanabo mashababi maudu yensi hatu ngejoka ubadili yebanu lelo nyinyi mashababi mkubaluke mwana wazali ye moto mtsofu adabu wala fatihu ya ukakweli ngunjiyo haruma miji ya mwambi yenu kana maudu gujoka fanya development haruma mashababi yenge konseye wambabahe yema nato konseye mbabahe ya mwambi yokana bomba rantso widzi bomba rantse misafara itsona mradi bomba rantsi oppositwa bomba rutadi bensi ya Komori nge kozao hurumu enge kwani wala konseye ufikirilu ya mashababi maudu hajweleza mbabahe shanyi mashababi mkubalukana mwana wazali mwatwape wala de ujuye mkosiane henge balema na Belu na Humedi Msaidie na Jaya Hamad Ashafi na Shehani wajourenge moto mtsofu adabu wala wamteo kapani ngwele wao kane zao zisazihisa eza hao zisazihisa eza bakida si mashababi yewonge kwazi tijo mtafadhalini ni mashababi mlona ilmu mashababi mlona ustaarabu sindami na njia sepe na rudi ya sepe shanga muaminu kana njasoma shanga muaminu kensi ya hangu inunsi ya hangu sina ujuwani keba ni wanensi ya hangu ye juswa zipande ye nikiwa fami ye nikiwa wandu wanzani ikeni bakisheban keba sina ujuwa ngami tayari ya ufaharu mwensi ya hangu ewa nge mashababi wa Komori mimi harumesu je hangu do mwane sana nyi mashababi wa Komori ya ukana sile namna inu kamna ujua mundeze bakiza hanyu mrudi mreje wa mijini hanyu mwende mwado funga mbeno funga mbuzi izo dizo mwakani izo juzi mwaka uzifunga mwaono kananga bidori reje imo ni kwali ngeabo lelo mtsenda mundu baki mtimizi universite mrudi mreje wa harma wa haulio ala kuliti hali yetide namna hiyo karna ujuensi hatu ijerengwa ni masofaje irengwa ni makrimineli irengwa ni madiktatori irengwa ni wezi harafuri bakishebana rudama ngari lindondo ebanu ala Mwenyezi Mungu mashababi wa Komori mkubalia ukaya Isufu Muhammadi bwana na Baruani na Mamadu wandu wakanensi wandu walemewa reka warendembi reka kwa jarendambi shamkubalu kabo mashababi ala Mwenyezi Mungu animwambie onu kana isu mkubalu Isufu Muhammadi bwana na mwenye baraka waudo wandu wa himewa wane wawanilie mashababi wa maheshirini mahamengo miraru yabo shababi wa hongo joka wasulisha ndahu yabo shababi wa hongo joka udailia ndahu shababi na rijuheri hime rikubalu kandensi hatu rike tayari ya ufaharu mwensi hatu gasi tayari haina mzinga ujuka urema shanga si tayari ya ufaharu mwensi hatu kwezi watukufu wa Komori sanza nishukurie mahakama ya Komori haukanga muaminukana mahakama ya Komori zenkuliwe kaondorlo riziwonao harumwe mahakama ya Komori ngaliwonao hama ngwaponga yo haukaya nanjo hamba ukana ngwaponga yo hindrini ndokaya riwono waziri wahe mahakama Hamad Ashafi riwono waziri wahe Ledima Humedi Msaidie riwono Abdou Swefu directeur wa Komori Telecom lelo Shehani riwono Abu Beidi riwono tengwe jinji owandu wa watu humlwa ya waranganya zemali za hensi ne mwanansi owandu wa kwa jasezi sewa si nyumba si daho si gari lelo midana kaungrana na bahati harumale belasa ya lahe mahakama ni sezisewe telefoni ya hangu
izo ni mwambiao mahakama Komori msezi se telefoni yangu shanga ni mwambia nukana haini saya mjo urenga inu sito jokula nyingo jina karina uparo jo mahakama rijeritahe ezahe kamrere yanga jo urenga be telefoni yangu ila tsigulwa ziumengo miraru batsina usadi wani hatarali jana timruwa yezi timrulo kinyume na yezi ila tsina labo garaji hangu jumotso simbu hata nunderani zumengo miraru na ule telefoni hangu kamnere ya mjogoshea shatsi no paro jani tsahe ezahe na mjemrenge na inu mahakama Komori na mrudi mjemrenge na inu bagari mwambia nukanoba hanu razingara karna upulilia kamna ujua mjabri rende hamasizi nyama za hanyu gari mwambia oni na mkane mahakama tsichindo bihata shakari na ujua ulashe yembana yinu hakukatside halinu kamna ujua urengensi hatu mdite haru maitreya mdu hambezo manzao halafike kweli ni opposition lelo zetwa maraka humnikanizo zetwa maraka humlindaninizo ala kulli hali izo nambao banu ngamzambo haujangaje mimi Desire ekatishia mndu wa opposition haumru ikawa hamba nge harumaze mbana zinu haukaba no harumaze mbana zinu ngabo wanadamu ikawa kwani kartushindara elewana handani tsika hanzani muziseni nyima raia hauni mrongozeni nyima raia mruya tsiparo nuzi sokaya bodezi kartsumwelewani zensuzinunga mjima nao no mimi si mwanzani wa opposition mimi mwanzani wahe kubalu kale taifa la ngamia mwanansi hangamia wode mrunoda mina minsi mwanzani wa ukanari opposition tiji fulani karina ujua haukabanu bobaruani wakati ya sambi wede mruwe hansi lebanguzilinu le ukanaka batsi mwana Mkomori ujojua ya separeni ya daisi hakizari bobaruani ngiyabonelo wala kamnyezi Mungu okweli rikaba numahana maha kwa mru yaka usubutu rongowa kwa mru yaka usubutu jilaiya owananyasi mabeja waja Komori banu hauka hena mzimandasi haina mzimandasi kwa mru yaka usubutu rongowa kwa mru yaka usubutu sapareni rangoa na nyasi mabeja waja na minga muaminu kana wafanya haindi hata ngabomba bisa mafundi wamba wa mafundi wa dini wakauhea banu wamba wakausankada wana nyasi mabeja shando kwa la mafundi wanafiki wala mafundi wanafiki wakautaheza hao wakautahemba mkatadipe hao shakwa jakahele wakaya mdawa mahana maha riloba nuri tosubutu shemeza ritosubutu saparen engeti do wananyasi mabeja waudo wakahuja waje wala mwema raia halafule nonga mjuka ukana leso ya kwamba nungo hindi mahana maha ni opposition mlo yabo wanu mabani hanyu emana mtosubutu wananawa hindi Mwenye baraka wesa wanazali weba nazali Razida weba na shehani Isufu Muhammadi bwana weba na belu zabarini ni wanu mlo wahara nao wanu narukubaliane rudo kubaliana ukanaba nu haina mrunge na mtsango haukaya wananyasi mabeja ensu wajabanu Ekomori irinrinda Ekomori irinrinda Juzibo Razida
ya hele seti le bunjilo la kabo foye ile mano wa Komoro wenji waka ujabala mrirumili haru masuala la wabushu mjamritia haru masuala la kisiasa. Yo wakati raju hasima shababi raka ugombela nane sinele jeshi vala ema na matsuzi ya lebunjilo la hanyu ragombela na sinele jeshi hindri kako nika manzori wanembwana za kweli banu nyinga manzori kai banu indio banu rimabi yao kaya na mkera thinyi wandu mambao kaya opposition nga msingo uchibodezire ni opposition nga msingo uchimana nono minsuma na mina mru opposition ngamano mine adui ya shangiria maadui wangamiza wensi ya Komori wode mru ni manona wode mru na tanka bambonzi ya wana nae shahaina mru ya aminukandensi ya hai yensi ya henge kozao ngari wanao na mafujari makrimineli mwanada mwonga midamina na hena bahano tukazo mdunga mtukaza wallahi hata wallahi safara lelo inde mana ni mparo ni mashababi ya ukana henye atswanda nyi mitsinji ya sepe tsirudi ya sepe atswanda nyi mwenda mwafanya university haukaya banu ngabondrongo mbili mtsubyelewa mimi ngamineba mwono hazi yangu alhamdulillah rabbil alamin ngamshukuru Mwenyezi Mungu kana ngeni bombe ndutsili batsina uhimili ya waziri au direktori au simatike mafura shanga ni mwambie ni kabo mashababi mwenda likodi mwenda mwatimize misomo yanyu mto unda hazi mimi titsawana de Komoro Telecom emana na tsawana de Komoro Telecom hindi do kazi nambao niziziye ntizambe tsamba ntsuhuja sijatsawana de drokarbiri yaudana mashirika kawa hena mwana yasoma ngodo habangwa wazire makoshi minja bangwa mru makoshi do kanende nondaze nsambezi nikando nizifikirio tsamba ntsuhenda gasina dijuruban sijatitsawari nende komeri hahaya sijibwe mruo simabiokana mika joe hansan vio abonsu huja yabo aukai indi ezo na fikiri hindi se hansu kaya yemru hamanda mimi desire katsende haruma mahala hamandi ho ngamlibwa mshahara warali zumengo mirandaru ba Komori sijatili wazi umengo mirandaru hizo nsuhundra majina hela nsuhundra gashina hula nsuhundra mba nsuhole na hala nsuhundra mba mwenje na uniha yeba wazi umengo mirandaru hizo ngizo na mradi ndini hoposhoni hangu yabo titsaua ni dounda na nezera alishiwiza hangu wa garaji hangu shanambe eikaondo izo mwana mkomori ya tso subutuza amba hawizo mwana mkomori ya lazimu ya zambe ya ukangu kozo no sina ujua sikamina nyinyo ntipia mashababi wa Komori mlobano haina mruharengwa mbahazi nguli kwamba msharara lizo 15 ye msharara zo 15 shwindi ishwa hindi izo mitwazi hunda usuku wa kamili rangubo tasata sankore njenda hazini izo mitu shida tiziparisa yesu sankezi milfrayo yewo ni hunda wesu sankezi milfrayo omradi faida mimi ni hunda wendi haukansunda mbansuhole na pita nsunda mbansuhole na sindiza wanashwa hangu nsunda mbagashi na sindiza wanashwa hangu nsunda mbagashi mimi narumia koma mapesa unga uposhoni kwa na mradi ndi halafu hizo bo mashababi kamtsuelewa yeze fikra za hanyu shako elinga mshangiri yao mafujari makrimineli madiktatweri wezi bari ngwajuka umrenga ngwajuka umnika ni mbabe za twama za mbahazi mashababi wa Komore mru kafanye hazi ho msomo wa hahe simpaka mru abangwe waziri ya makoshi haumru ya lembele direktori ya dombangwale kote hali inu henye ngarizilaniyo
wallahi tawallahi ngani mwambioni mashababi wa Komori wallahi ngasitayari zedamu za hatu zitie heni joka ufa heni joka baki kutobaki shaka tsubidirike watwana ketsubidirike warumwa ketsubidirike wanai o wana hatu maudu warudi wajiwanshi haruma utwana ngari wanonizo kazi rudi zijoka ukajalia hatu ngasitayari ya usaka burini haukababiri wafaume wenji ngamjozi duri samia ukanari mwambia nukana owezi wahe mashirika maili ya Komori rangwe mabwizi walo telma rangwe mabwizi walo Komori Telecom wandwa hujendia mwanjia mro hizo mrerendao simara ya Komori yebo ngekwezi watukufu ngamduka radhi nikaze banu bami hata wasawa nerve heni wakati problem za rezo yebo nge ngamumbosholoni marhaba menji nyondukao do madunga risala yinu na ujeleke mashababi wa Komori wotipia ya risale kaundo ribe hao zinu risale kaunga rizibe hao harumale chafu mola hangu na aminu kana si wanadamu ikaunga toka ufa suwa dobo trasi suwa dobo mtsana shake tsubidirike risala wamezi rife wamezi rudirike kartuje warjuka henda inu risala na kaubehe mashababi ni mwambie nukana mashababi na mkeba zima rikeba zima riaminu kanagari wanilole toifala hatu riaminu kangari wanilole mipaka ya hatu riaminu kangari wanilole wana hatu haukai kari kubalu kanagari erizingara ni mihono gari wanilio le toifala hatu gari wanilioze hatu za hatu gari wanilio wana hatu walelo na maudu wallahi ngari jo waswili kwezi watukufu wa Komori ngamumbosholoni marhaba menji ni wandukao domdunga wa risala yinu nano wajodunge risala yinu na uboshela marhaba menji wa mji wa memba juu ya mitsami uli mjikao donazaliwa na ubosha marhaba menji wa mji wa hangu mji wa nsuchini ngome ikao mjikao wa unanza halisi yebo nge ngaboshwa marhaba menji mwanama sultani nane mwanama Swabahu Athmani vatsina udi wazale tengo ikao dola njia mbaba banu haukamu aminu kana ye hutuba inu inutsika hibeshea mwanama Swabahu nane mwanama Sultani mwanama Shamuini mwanama Farhani mwanama Boltu mwanama Fardini aminu kada wala mashababi kao aminu kana ngari wanawensi hatu vatsina ukaya mdunguni kwa pato la madi nge watukufu gatoka zabanu hahumlahani heze tosa za heshima za hatu rimwambie nukana ngasimakini ngasivanu na mitijoomba wana amari ambaka ngasi harumwe na inu rikeravi haina mru ya jea tsange ze fikire kaundo ya zonao shamru atsambe ukananga muhimo banu ni jibu mru fulani ikauri aminu kananga sarumwe mbwana kanga sinandu wajibu na rijibu o wanafiki kaundo rasa ari warambu wao no wanafiki kaundo rasa arawarambu warangu zama sha ri aminu kasima shababi mbwana inu kaka jazingare nsi ya hatu rakubalu kako linge bidori fe haruma hensi ya hatu ngarjoka haruma hasara maudu nge ngamla hose jamaza zonsi pia mnyezi nguna jenlie ike o wanadamu ikaundo walo molopitali mnyezi mgu ya wanike unono warejei haruma emala ya hao mnyezi mgu ajenlie o wandu walo haruma magoba ya mroni nano wafungwa walo malahoni hao hamade mwana Muhammadi mwana harumo mji wa Mbeni Mwenyezi Mungu namnike wa uhuria wahahe baha kazi wa ndrabo hamba haliberewa handrongo za ndrabo ikao owandu wakamba waliberewa ya ukana wafungulwa Muhammadi mwana akavumbulwa shaizo ndrabo ba Komori Muhammadi mwana nge mfungeni mruo kajani kwa uhuria wahae shamnyezi Mungu jonjeilia yani kiwa uhuria wahae ya jengia rejei harumazi hazahe insha Allah nge abonga mumlahoni heze tosa zaki adabu zaki islamu za hangu dumabia nukana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjona na wakati wasatsena ikahala kalmauti ya riza ze jamapia salam aksantun marhaba minji